Lishona kanjalo kwelanga lesibili ilanga sikwamukele embukele etindzabeni tesiswati lesitethula bukhoma ku SABC sise Auckland Park eJozi nathi ke lethambe embili lamuhla mbukeli. On behalf of the South African government, I wish you a Merry Christmas and prosperous New Year. Lisekela lamengameli Paul Mashatile lifisele bantfu bakuleli tilokotfole tihle ta Christmas nemaholide laphephile. Let's ensure that road users respect the rules of the road. Road safety is everybody's responsibility. Wenyukile umthamo wetimoto emgwaqweni lemkhulu yakuleli kanti bashayeli bayixwayiswa ukuthi bashayele ngekucophelela. People have been hoping that the Constitutional Council would bring all parties together. Ticale phasi tibhele eMaputo eMozambique landzela kumenyetela kwemiphumela levuna iFrelimo leholwa nguDaniel Chapo. Lisekela lamengameli Paul Mashatile lifisele bantfu bakuleli tilokotfule tihle ta Christmas nemaholide laphephile laseliyagcizelela ukuthi bashayeli batiphatse kahle kunasi isikhathi. Mashatile uphinze wakhuluma ngaloku lokuzuzwe ngulohulumende wesikhombisa kusukela leli latfola inzandvo yelinyenti. Lisekela mengameli Paul Mashatile lithi uhulumende utibophelele kwehliseni kubita kwelizinga lempilo. Tiphimiselo taMashatile titanjele livili nesibalo setulu sebantfu labangasebenzi. Ngetulu kwaloko i-consumer price inflation CPI ngalokufinciwe ivete kwehla kwesibalo salabo labangasebenzi tinyanga tisihlanu kulandzelana. Noma kunjalo simo solo sibe emakhaya akuleli. Mashatile uthi uhulumende wenda taba letitsite ukuthi akhulise umnotfo kuleli bantu bakhona kusebenza. As part of providing solutions to these challenges, government is implementing plans to ensure inclusive economic growth, to create jobs and invest significantly in the social wage package, to reduce inequality and address the worst effects of poverty. Mashatile ucele abantu bakuleli ukuthi banganathi babuye bashayele kulama holiday kusukela kucayela inyanga bangetulu kwemakhulu asihlanu 500 bantu labashone emigwaqweni yakuleli kanzi ke tingetulu kwemakhulu lamane 400 ingoti letihambene emphefumulo afisela tilokotho letihle abantu bakuleli. Mashatile uthi bashayele kumele batiphatse kahle kulama holiday. While celebration bring joy, it can also lead to overindulgence and unhealthy behaviors. Excessive drinking can impair judgment and cause accidents, especially on the roads. Alcohol and substance abuse can cause conflicts, leading to strained relationships in families. We urge all South Africans to remain responsible this festive season, not to drink and drive. Mashatile uphinze wakhuluma ngaloko lokuzuzwe ngulohulumende wesikhombisa kuswelela atfola inzandvo yelinyenti kufaka ekhathi kuheha basisitimali kuleli kayene kungahambi kwagesi kubala lokumbalwa nje. On behalf of the South African government, I wish you a Merry Christmas and prosperous New Year. Ngisalulo kumkhonazwa wendzaba SABC. Betemthetho baqinisa umkhankaso wekuphepha emgwaqweni eGauteng njengoba bantfu basuka etindzaweni letahlukene talesifundza bavakashele emakhaya. Titeshi tetfutsi lethambisa umphakathi eJozi iPark Station neWanderers solo tiyaphitsitela lokusho kwanza kwetfutsi emgwaqweni yalesifundza khambisa sive. Kufika kwesikhathi semaholide Christmas kuba isikhathi lapho abantu basuka etindzaweni letahlukene kuyobona tihlobo nebangani emva kwesikhathi lesithe. ePark Station eJozi minyaka yonke ngalesikhathi lesi kuhlala kuphithitela kwatise phela ukuthi liyadzilika liJozi njengoba sekuyinkulumo levamile nje enkundleni yokuxhumana. Labanye ke basebenzisa emabhasi. Ndiyavuya ukuba namhlanje ndiyagoduka kudala ningasagoduki selithi ixesha ningasagoduki. Yabona for iChristmas nje. Ngisa nje injabulo nje kuphela. Yabona iNew Year ngifuna nje ngiqale nje nonyaka ngiqale ngibe nento ezinhle elifini. Babodwa ke nalabo labasebenzisa ematekisi indlela solo iya ekhaya. Suka la eJozi ngiyeMtatiyela. Ndiyobona abantu labami bakhumbula ngisithi isikhathi ngifuna ukubabona. Njengoba ke imigwaqo itawube iphithitela kanje kulamalanga emaphoyisa nemaphoyisa emgwaqo aphuma koluthulwa ngawe eGauteng uqinisekisa kuphepha nekulandzelwa kwemithetho emgwaqo. People must adhere to the rules of the road so that if we work together, our roads will be safe. Let's ensure that road users respect the rules of the road.
Road safety is everybody's responsibility. Ukuphepha emgwaqweni kwawonke kumxoka ukuthi wonke umuntu osebenzisa umgwaqo adlala kakhe enzima nciphisa ingoti emgwaqo. NginguStumo Dlamini ndzabeni SABC. Kushone bandvu labalishumi itolo emigwaqweni yaseMpumalanga Kapa kanzi umphathiswa welitiko letekuthutha kulesifundza Xolile Nqatha wende libito lokuthi bashayeli ngalokukhulu ukucophelela ucele bashayeli ukuthi bangashayeli banathile. Kuyachubeka kushona kwebantfu emigwaqweni yeMpumalanga Kapa itolo kushonela abalishumi ingoti yemoto yakamuva lendeke itolo ebusuku emigwaqweni R61 Thute neKomani indlule nemiphefumulo lemine. Imoto lebeyine bantfu labane ishayise iloli kanzi tibalo tebantfu labashonile kule migwaqo yalesifundza cishe tibe likhulu solo kwaqala emaholide aKhisimusi. Kushone make munye nebantfana bakhe labathathu ku N2 Thute neQunu kanzi umphathiswa welitiko letekuthutha eMpumalanga Kapa Xolile Nqatha ucele bashayeli ukuthi bangashayeli banathile. It is indeed concerning to us as a province, deeply concerning in fact, as we see the rise of numbers who are losing their lives on our roads. And many of those are accidents that could have been avoided. Bashayeli bayakwatile kufuthi bakwende kude baphephe emigwaqweni. Only driving for myself. Remember, I'm driving for my family. I should be also vigilant for other drivers because some of the drivers are reckless on the road. Maxesha amaninzi endleleni asifuna unikana distance ingathi umuntu nguye yedwa lokubalulekileyo ba makafike okanye nguye yedwa lo ngxamileyo ubone ngoku umuntu ubethela omnye izibani uba masibe sileqana ngathi sinamahashe so ndingathi kwabanye abaqhubi mina masinikane nomgama so that uba kukho ingxaki phambi kwakho uzazi uba unomgama wokwazi ukuzilungiselela nantoni na eyenzekayo phambi kwakho. Bashayeli bayanxuswa ukuthi bashayele ngecophelela njengoba imigwaqo leminyenti imandi ngenxa yesimo lesibi selitulu. Leti ngoti kusolwa ukuthi tibangwe kushayela budlapha kusenjalo kuboshwe bashayeli abangetulu kwenkulungwane kusukela kwaqala emaholide aKhisimusi. Kusenjalo eLimpopo njengoba injabulo yohlanga ihlobo nebangani isetulu tiphathimandla temgwaqo ticela abashayeli ukuthi bacaphele emigwaqweni. Abukete kutfutha bathangeke nje badlane bashayela bahamba sivini lesingetulu kwaleso lesibekiwe. Bathi bayababongela isolo libukhali bongoma uyayona labashayela badzakiwe nalabaphula umthetho. Noma kunjalo bashayela basuka eGauteng baya eLimpopo bavalise kujabula ngendlela simo singakhona emgwaqweni. I'm coming from Gauteng province. On the way it's not a problem. It's not too far to Polokwane. Looking at the traffic on the road, I think the traffic was light and people are driving safe and there wasn't even any sort of accidents on the road that we came across. We just had a good journey and then everything was fine. Now I'm on my way to Venda. I stay at the village of Nguza. So we left my place at around 9 o'clock this morning. So the traffic is flowing very smoothly on the road and then the drivers are complying to the rules of the road. So yeah, we haven't seen any accidents along the road until we reach the Kranskop garages. So that way we're taking a short break just to rest a bit and then we're gonna just continue with our journey again. Kulinzele ukuthi ukhule umthamo wetimoto manje nihamba amaka yena sebusuku njengoba abantu baya etinzaweni etehlukene ngaphambi kokuthi kufike eKhisimusi. Njengoba abantu bakuleli bachubeka nekujabulisa kulamaholide aKhisimusi bayacelwa ukuthi baqinisekise ukuthi imali tabo iphephile. Libhange iFNB lexwayise bathengi ukuthi bacaphele nabasebenzisa imali tabo kuma app abo. Ngikusho kwembiko wesikhungo lesibuke bugebengu lobuyamene netekubhanga. Leli veli lahlekelwe imali lecishe ifinyelele ku 3.3 billion emarandi. Lo mnyaka lophelile ngenxa yebugebengu betebuchwepheshe. Bathengi bayaxwayiswa ukuthi bacaphele ukuthi bangabi disulu debakhwabanisi labacola abantu kulamaholide aKhisimusi. Bayanxuswa ukuthi bacaphele nabakhipha imali etindzaweni temmango. Kusenjalo iSouth African Banking Risk Information Center ithi sukela nyakenye tenyukile tibalo tebugebengu lobentiwa ngetebuchwepheshe. Ithi benyuke nga-60 wema% kulaba labasebenzisa ema-app etingcingweni tabo kuhambisa imali. Bayaxwayiswa abantu bakuleli ukuthi bacaphele kakhulu kulamaholide. It is worth bearing in mind that traveling can come with some possible risks to you and your finances.
Therefore, vigilance is key to ensure that you keep your money safe and avoid falling victim to fraudsters that are eagerly finding smarter ways to scam or defraud people during the festive season. Umbiko weSABRIC uthi bugebengu bemakhadi nekuthenga ku-internet kuyachubeka nokuba ingcinamba lenkulu kuleli. Kanti benyuke nga-68% nabuchathaniswa nanyakenye. Bathengi bayaxwayiswa ukuthi basebenzise ema-data noma i-Wi-Fi yabo nabasebenzisa ema-app emabhangi. When banking on the go, always ensure that you only connect to secure and private internet connections. Do not use public Wi-Fi networks for any banking transactions whatsoever. Leli bhange liphakamise ukuthi bathengi basebenzise tinhlelo letimbili ukuqinisekisa kuphepha kutinhlelo delibhange nabathenga ku-internet. Basebenzise emakhadi etebuchwepheshe nabathenga, bashiye emakhadi emakhaya, bahlolwe ema-accounts abo njalo, baphinze bacaphele bakhwabanisi kulamaholide akhisimusi. Mengameli wele Mozambique Daniel Chapo uthi sekulungele khola live le Mozambique uthi ke kuyacaca ukuthi lela live lidinga inguquko nakude ekhethweni disukile libheli kule Mozambique landzela kumenyetelwa kwemiphumela itolo levuna inhlangano lebusako iFrelimo leholwa ngiChapo umholi wenhlangano lephikisako Venancio Mondlane uthi ikhwajanisiwe lemphumela kanzaka yemngeli kanzi ke kusenjalo kusamisiwe kungena kwemaloli ehekeni libombo. Umkhandlu lokube umthethosisekelo kule Mozambique uqinisekisile ukuthi iFrelimo leholwa nguDaniel Chapo iphumelele lukhethwa ngemaphesenti lange-65 kwase kuthi licembu leliphikisako leliholwa nguVenancio Mondlane lona lathola emaphesenti lange-24 letinye tishoshovu tona tithi tiphoxekile ngale miphumela. It is obvious that this election was not credible, and not being credible, people have been hoping that the Constitutional Council would bring all parties together to find a platform that enabled Mozambique to return to peace and stability. Mondlane wende lubito lwekuthi takhamiti takulela live tingenele umbhikisho wemalanga lasihlanu tiphikisane nale miphumela. This is going to be a night that can be a bloodshed night because as we have seen in the past, people were in the streets in big numbers. They were confronting the police and the police were shooting to kill. So even considering that Mozambique's election, they have since been leading to post-election violence. Kusenjalo labasemagunyeni kuleli bacaphesime yekeni libombo lelisemkhatsini kwaleli nele Mozambique. Lokungenani kushone bantfu labalikhulu nemashumi lamathathu kuleti bhelu kuleti nyanga letintsatfu. We have been here almost for the past 5 days, making sure that we do the processing of the people, out of the Republic going into Mozambique, in particular, and we also handle in the trucks. Kusenjalo iANC ivete ukuthi iyayemukela imiphumelo yalolu khetho yacela nekuthi kube nekubambisana emkhatsini kwetinhlangano takulela live ngenhloso yokuletha ukuthula. Kuletinye nasibuye titolo bantu labahlala emikhukhwini leseKapa navelonke bayacelwa ukuthi bacaphele nabasebenzisa igas. Asikwamukele mbuyele esigabeni sesibili setindzaba teSwati like SABC nawuchitha ngena hlala nathu khese kahle kusekhona. Kulandzela amatima becishwa kagesi ngenhloso yokumonga nekuhlaselwa iCovid eminyakeni leyengcile lamuhla kuhle kuyakhanya edolobheni laseGqeberha eMpumalanga Kapa takhamuti kubungata emaholide akhisimusi njengoba nemihlobiso ehlahla takhisimusi igcwele lidolobha lonke. Eminyakeni lowengcile gesi wacishwa ngenhloso yokumonga ngakhisimusi kepha lokho sekwandlula njengoba sekuphele emalanga lange-272 gesi ungakacinywa. Lokungahambi kwagesi kwende tintfo tahamba kahle kulo khisimusi njengoba abantu bakhonile kwenda imihlobiso yakhisimusi kuleli dolobha. So that's what it's all about, and we collect a few donations, cash or kind, whatever it is, and we give that all to Animal Welfare Society at the end of the day. Lendzawo seyineminyaka le-11 ikhanya ngalendlela kazi banyenti nebantu labayivakashelako. It's very encouraging to see the people coming in and the joy of Christmas, and the spirit of Christmas is still alive, and at the end of the day letting the people into the property and seeing the joy with the kids. My daddy brought me here for the lights because I like the lights, and
My favorite light is the Christmas tree. My favorite part about Christmas is when we go to church and spend time with the family. We decided that we just wanted to get out and go and look at all the lights. We wanted to get all excited about Christmas, so we're really excited to be here. Christmas ekugqibeka kulomnyaka uhamba kahle njengoba kuyakhanya. Bantu labahlala emkhukhwini lesekapa navelonke bayacela ukuthi bacaphele nabasebenzisa ihasi nobe umlilo nabapheka ikakhulukazi kulesikhathi semaholide. Inhlangano lenikela ngelisito lesihle iGift of the Givers ithi sithi abantu labangetulu kwenkulungwane labalahlekelwe imikhukhu yabo eDunun, Kosovo masiphumelela naletinye tindzawo letishile lembela sondvo lesiphuma kuyo. Lidolobha leKapa litfumelele lithimba lelibuka inhlekelele emikhukhwini yaseNomzamo. Lokhu kulandzela ukuthi kushone umuntu loyedwa lomuhla ekuseni ngemva kokucubuka kwemlilo lobangwe moya lonemandla. Inhlangano lenikela ngelusito iGift of the Givers ithi itawuchubeka nekucapha simo kwentela kupha lusito kulabalidingako. Kusolwa ukuthi lo mlilo ubangwe isitofu lebesivuta parafini. Lenhlangano ithi itawusita tisulu ngekudla. It will be a pre-Christmas for close to 1,000 fire victims in the Western Cape. Gift of the Givers teams are currently on the ground assisting all 8 fire sites. Lenhlangano ithi iside tindzawo letisiphohlongo letithikamedeke ngalomlilo kuletinsuku letisikhombisa. Bangetulu kwemakhulu lamane bantfu labasele banganamiti. Letinye tindzawo eLimpopo tibukene nesomiso. Letindzawo tifake ekhatsi iSinwabarwana, iDzumeri lengaphandle kweGiyani letinye tindzawo eThohoyandou. Bafuyi babukene nebumatima bekufelwa imfuyo njengobeke kuDemani. Hulumende eLimpopo usite bafuyi labathikamedekile eDzumeri kanzi labafuyi banelithemba lokuthi batawusitwa nanga 2025. Imfuyo ibukene ebumatima njengoba kushisa ngalokwecile. Lokushisa kubanga isomiso kuletinye tindzawo talesifundza letifake ekhatsi iDzumeri. Lisomiso sithikameta kunotha kwemhlaba siphindze sibange nekweswelakala kwemandi. Bafuyi balahlekelwe njengoba imfuyo yabo ifile ibulawa ngulesomiso. We faced drought for the past 6 months, and for the past 10 years we've been facing the same thing, but we never had a drought like this. Since I was born, I've never seen something like this. Kungani kwemvula isikhathi lesitha kuthikameta tindzawo letimbalwa eSinwabarwana. Can be painful because of when it is dying like this, and as you can see, there is a small one. We never know if it's an illness or it's a poverty. Bakhala emathonsi bafuyi ngalokushisa lokwecile. Bafuyi basekhomele lesemkhathini kwemesina neLord Richard balahlekelwe imali. It affects us a lot because if you can see, we are farming in the communal land. We don't have the grazing camps who are struggling, so it affects us very badly. Last month I forced to sell 9 cattle just to feed others, the one that is pregnant and the one that has got small cows. Bafuyi namalunga emphakathi lathikametekile banelithemba lekusimo selitulo sitawuba ngcono njengoba babukene ebumatima bekulahlekelwa imali kulandzela kufa kwemfuyo yabo ngalesomiso. Tingawe lamuhla ungaphuthelwa desikhosa ngensimbi yesikhombisa kanti khona ke desindebele khona la ku SABC1 ngesikhathi lesifana kukusasa ngemva kweditolo ukhona Ntozakhe Mathebula nesimo selitulo Khisimusi awubeni lomuhle nemaholide laphephile. Ngetelational ngelanzabatalo kanjalo ngetelational ngenaso simo selitulo siboka kakhulu ke Dora kanti ke masibuka sithombe sethu kusishwa namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka ingcenye esifundzakela iKwaZulu Natal ukhuphukele eMpumalanga nangalesifundeni ngale iLimpopo njengoba lapha ku 80% kanti ke likhombisa ngibonga ngemafungo lomuhle kakhulu kade edzawo letseligunya live kanti ke naselangeni lakusasa asesekhona lawo mathuba emvula njengoba ubona lapha kuye ke la 30% ukhuphuka ke la esifundeni kwaZulu Natal uyeMpumalanga uye ngale esifundeni iLimpopo kanti ke alapha ku 60% mabuka ingcenye esifundzakela iFree State North West nangaleke la eNorthern Cape ngwalo lomuhle kanti ke
lexwayiso lesivula kuba South African Weather Service likhombisa ke kuba nemvula lematima mabungcenye esifundza impumalanga khuphukele nangaleli Limpopo kanti ke likhombisa nekuduma kakhulu wehlele njalo ke esifundeni eKwaZulu Natal ngwalalo muhle kanti ke mawuyeni Ntshonalanga Kapa likhombisa kuba nemoya ke lomatima kuleto tindzawo leto ke bantu ke abacaphela ngaleyo ndlela kanti ke usesekhona nalo moya lomatima njengobona ngahle ke kucubuke nemlilo ikakhulu kade endzaweni letsencenyeni yesifundza kanti ke isakhombisa ke kuduma kakhulu lena mvula ngwalalo muhle leto tindzawo leto kanti ke masibuke mazinga ekushisa usingabe menjani ikakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke lasifundza iGauteng ngaleke kubo Pretoria likhombisa ke kufuthumala eBronkhospruit ihlelo ku26-25 lapha ke Springs 26 ngaleke Carltonville kanti ke sifundza iLimpopo ngalo muhle likhombisa ke kufuthumala eMusina njengoba ihlelo ku29 elipholile ePhulukwane njengoba ihlelo ku22 eMokopane 24 mabuka kubheka Sifort ihlelo lapha ku26 kanti ke sifundza impumalanga ndzawo lefana nabo Middelburg likhombisa ke kuphola ihlelo kubo Emelo leto ndzawo leto kanti ke eMkhondo ihlelo ku24-26 lapha ke eMbombela kanti ke sifundza iKwaZulu Natal ngalo muhle ndzawo lefana ke lana Buledi Smith likhombisa ke kushisa kuleto ndzawo leto kanti ke ePietermaritzburg likhombisa ke kufuthumala 26 ngaleke Port Shepstone ngalo muhle kanti ke Eastern Cape tindzawo lefana nabo kwaNojoli ihlelo lapha ku36 yashisa kuleto ndzawo leto ke eMthatha iCebhe ihlelo ku29 30 lapha ke la eMakhanda kanti ke sifundza iWestern Cape ndzawo lefana nabo Vredendal ihlelo ku42 wehlelo kubo Glen Williams yashisa kuleto ndzawo leto ke kanti ke Beaufort West ihlelo lapha ku39 yashisa nakuleto ndzawo leto kanti ke Northern Cape tindzawo lefana nabo Springboks nabo Calvin ihlelo lapha ku38 33 Kulumane 35 lapha ke Kimberley yashisa kuleto ndzawo leto kanti ke Free State tindzawo lefana ke la nabo Welcome likhombisa ke kushisa kuBloemfontein obuka nje ngalabo Free Smith njengoba ihleli lapha kuye ke la 33 kanti ke sifundza iNorthern Cape indzawo lefana nabo Tosdale lifuthumele eMahikeng ihlelo ku25 mabuke Tosca ihlelo lapha kuye ke la 30 ngwalomuhle wesele kubo Vryheid njengoba lapha bo Vryburg lapha ku30 kanti ke lapha ku32 eTawu ngwalomuhle kungako benginiphathele kona angisho ukuthi iKhisimusi awube ngilomuhle kanjalo nebusuku kube ngilobuhle sale kahle